Dia 8 de October, nós estava tating Campeonato Nacional de Ruta. Essa é a lugar na San Nicolás, ela começa dilante de la Vey Sport Park. Anto nós estava tating Campeonato Nacional de Time Trial aqui, planeado para dia 5 de October. Pero nos haya nos mes com tiki contratiempo, anto dor que nos no por asegurar a seguridad de nos ciclistas ng arriba caminda, nos no por asigi ko e carrera arriba dia 5. Nos escoge el next available date kuta awe, paso simang pasa, nos biyaha pa Santo Domingo com seleksyon de elite riders. Nou, eigenlijk elite rider ku a participar na Caribbean Cycling Championship, Victor Vrolijk. Anto manera ku nosa llega back di Caribbean Cycling Championship, nosa tackle Campeonato Nacional de Time Trial ahora aquí, anto nosa participan ting más o menos 50 participantes den categoría de mucha pre-junior, junior, nos ting under 23, nos ting elite riders, nos ting nos master riders ng tambe. En total, ongeveer 50 ciclistas ta participando awe pa el título de campeón nacional de time trial din ng kategoria. ¿Qué significa para atleta ng time pa terminando aquí? Well, ciclismo tiene sus diferentes periods. Anto ahora aquí nos está llegando na final de temporada de ruta. Después de temporada de ruta, botahaya hopi carrera ng de mountain bike. Anto door het hele jaar door hinter aya botahaya tambe campeonato ng races ng de BMX. Por cierto, dia 5 de November nos tabaiting nos campeonato nacional de BMX. Pa ciclista ng di ruta ku ahasi campeonato nacional dia 8 na San Nicolás anto awe nang tahasiendo time trial carrera fundamental kaminda ng por by representar ng Isla Afo tabayta Junior Caribbean Cycling Championship ku muy probablemente lo tuma lugar na República Dominicana den di 13 de November. Anto awe botahanya kultura junior nang tahasiendo ng best pasobra nang nosa seleksyonar pre-seleksyon kaba pero bambisa ang dahan di resultado ng di awe ng komportasyon ng prestasyon durante di training nos tahasi final cut anto ora kun nos ting seleksyon mes nos tabiyaha kun nang pa República Dominicana pa Junior Caribbean Cycling Championship.